tasis mira ara ruk mo sabi ito ni inimet to with sa program ra si sa awira gi mo muli kwel gamra Mr. Henry Jackson mal mlani al sumulong bukya ang attention no mereka sande lang memang mal misal dire basang di baso en member kayo taw desben kaya lay en bakla ko era ya program gi al sil sa diwa beki kasi sa akin nga makambis sa facilitator tiga teruro ka lo di extra mama amal mol di extra mama o mal misal buk mo tun in May ya wala ro mo di boku ay sa ro ado was el al sils el al Sunday yung mga kuwarra bornia kabal metro ore kada expect ra ore na mo mereka kuwarra lang ada tire buk mal mangora di so kal duli le muli adra akala ore time makti otisyo lu diswege milo do so mer militera ruga ke me buto si union ko ka Jackson mo le ko ra amla magtangan niya es ronda so okay malungel swelber ko do kami ma kambes ma ang irmang wai se nga kamlo of island tiagida kora ngara hotel ngara Hong Kong o mes da tele mador nga ke o mes ai kan dek petengela high rise ra blur Hong Kong pasyo vai mag-Israel mal remurt mal bogrurt mang ado mesar tourist mar foreign investors mar rugul adel a shopping rang ang artial main street ra Hong Kong le to mesar tit di moi tau do mal gora ung ilar ngudel mes street makorom das masel ange kautang yewel malgok masel oriora mlamo 40 years argil ya republic rigidam lo 29 last October 1st magdor omdas virtual history gid 29 years sel ra hotel dorura kampakte ngirmange dakmulwa se by year 15 nakadamla graduate bulgula ikana mergida namos building el produce outdoor the listing pay gel expense government gid mendiaga da dolingita outdoor foreigners lugar dipendra a metarara bebira blul lo museo rigi ma akoromnas masengaramang after 29 years solang edir ka mitut aigana mirgi atara symptom tegi del itula aigana mirgi tegi del out migration adori some percent el other belawa akira outside tira senkyo edirek el malclova influencer tira out camera secure at selebela tira kira outside makor omdas we gambes mo se tiang ra ulum after 29 years ra mal ageza madi kamitut marami diri agad about the reach cell lo olgailek mo se namos mamel di kamamel do ora mame e finance ra government ra mam makor omdas walita gamal di do swek yak soal offend anyone and the dia sa el blame ra leaders sergit maluben anybody else outsiders ngra leng kita sovereign country akum daswa tul issue bot murap the looks el kum daswa tiagir issue awana kita angara comfort zone ongerum ngaria fear factor ngaria adapt mas kumang mot makagidal tablong kambese tianga tora merigeli sa deadly concoction waya om mixay lum ligel mana namo urer madoli magre di da kaspad akle oy lamo do why say sige del doctor das from doctor unknown botoga sab eder remove or gisa gisargi ni da doctor sel del marabel di mil golga al sel sige data ulang ari atoram rigel ngirmak mo wasi fear has destroyed many dreams Tor velap masi adapt amar club la lilo mogoada am club rose magumda sagel brusir trigale e founding father sergid adirek le brusel la bora idunga dirga direlat ima angir mangra dirga toni samar krire trigai ulla bandera lo march terrail le brusirak mo se tarak club sei india de lut le ungar elele wal ab ando ko besa kira delbiga ko muy buena news el an 29 years diga mi tutta gesargi dik offer a solution yakti usada do dangel tokoy after take the trip na ka koram palom das
Akma se everything revelao lo pena free enterprise gida partly investment law gid. Etrat ang amrula investment law gid, foreign investment board. Ako mes FIB tra itu terngi, ada ka funder dir lo speringi ngara magit. Mo bayangir mang namo clear avelawa ngara food security. Girel beto ka kalet. Girel ngaringa aquaculture, mariculture, agil ba es teleta lo spera adra Israel om gorola yasail hydroponics. Yegi ngaraman dia kada lo spera FIB lo makitra outside mase kamiul limos ka gidel shobay ngaram dia ko merbelaw mo ngasir kama. Basel mertiang agi dam super tira kambes lo mo sel point ket mase namos am lugti kama. Seguida imo. Ako number 2 ako ngaswe girel ngaringa economic advisory board belau al ubing some kind of a think tank. Tiang agil duk maseng tanggal di ada ngar sel dol top daw de suir. Elang era para idunga tial sure gidel kausis akla. Tia turam ligilang it's a de facto national think tank. Tiang wasen dia. Oi. Ligid or top daw de suir. Pinpoint abonday direct pinpoint some solutions. Di girel mo nga formal think tank mas elo to dia pinringi lol nga seora a congress mas elo to da bills to da pinirtir. Ang aramo nga agagidele Chamber of Commerce sa miru lagi. I don't know if they're still doing it or not. The Chamber of Commerce the composition of different showay. Di ka economist tiril limos kaya agidel ba kung nasa gidel tablong issue magkakaray the possibly solutions. Then I don't want to see another 15 years at the make say United States give us more money. Tekbal say, wait a minute. It's been 45 years. What have you done to yourself lately? Ako nasa tumaramdala kongres ng irma kadal adi mo teroryo say swadal toker. Kadal na mo ramdala kongres sa migay diri golngit after 45 years. Tiya kada nabo samsomle diri golngit. Tiya nga ulak ko di met tagagi lulas rawlawling. Like I say, it's a de facto think tank. So that's my assessment triprak, and that's my very small contribution to solution. I'm going to tell you something, Moses. Ungil sils regasulel kal robaka adalbay mamalbot mem mamskida korab esuldas. Hindi meraringia ay ka ngud swalal to koilen. Wigel lo ela ngaka lo mesra wa aurora kablement mablu elul tur aldabe ma organization rablu esa la blu Michael Dastal blu ma ta aldabe ra adma ay galwase girel kmok girel ungil aldroder ngaka mal msuba political science malo mes ay gel kablement rablu adal aldroder ungil kakros madala kablementa atma ungil atretelela kay kakartim o tutel aurora ay amral blu ay am sisi blu na ul masya bala sisi blu ma English am sisi blu marwa Singapore mal mgegarel blu da kararim sisi klikmok blu matil ay gida mral to elasel umesatial tretela kalmentri gid ngay ministry sel bil brula el ministry ma klela am bil nga Assembly legislature 7-8 mang segi da elanga girel ngaringia ikal mo klatara ser adia gargida adia ka obis emut mokla atkora oldaso ma atkora udod ma atkora development ogurule lablu segi de masarngul sel domestic government trigit semlar ngil le development commercial and developmental ministry at tamlam ko dire ko girel ngaringi sel el sil se statistics apl katak betokra lui bel ada atok tang ngarbelaw betokra lui adra la ngarbelaw idia ka imol ad el semong ra kaysa el economist
malu planner. Dia ka ministry elang semle de commercial development tabla seldi ku gua ta klen mga mok lai kai gid lol tas. Mga kumda so segi dan lamo time lo mesra tel government gid melal ngaria senkiom trigal adar el murmur tuma senkiom annex government belau lab gid lo mes tel endakal sel el diak adbor amrigel mangangia commerce department adbor as ataiwa ngangia planning ma economic development mengmal gida da kakwa disuggest lo se segi de imol ministry el ngara planning ma budget ma development kukmal di ngara lagi gitu nguit tia al se mongol el economist la teru tedei el mura al sel lo meser tial belu meng segi da ukib sol ke tel mol gorni Kamu kambis. Sel malki point om dili adal baya sel tol wa sel fear factor. Sel fear factor kebia ngara to la siobay ma business. Ulugum ka the characterize tabur belau lo patel fear factor say risk averse. Tamadak lo makasel mora venture out into a new territory malum bes multas. Selbangu ay ikat atau era economic development trabalu malum story ay ikat maklow el multinational conglomerate atara ko tel debilitating malum sibel tomal oy tu tay kal siobara competition malum market share malum di tomal rogi sel temal mo comfortable sel ngargil area mo dia kal invest taw di rabes ludas malubeng temo tial temal mo begik lah temo dia mo autosfera dia asal lagi dia montak terus India na mongol at terrain na landscape para mongol dia access tra siobay bendim sisi tial siobay moving forward so abela sebe edro messing lo isi kire maklo risk aversion kita udas ma besel adi ko messing ya say maganda mangarti ay gitu to koy ising mang ay gitu mulo ko adal ba dia maklo nga kada mortial FIB so ang akhirnya ilang Moria National Economic Symposium mortial next month maybe on tapi kasi tial FIB ilang ngari agel already list down exclusive business kire la other belawe ako mas kad mo assessor say wasi beto kay gitu siobay kadamlam kululi beto kal other belawe namong mal Alu bagalan sebenarnya dalam telo mes setiap kita ada CCE mel sebenarnya ada belau dia kan dia orang dia mau tur tegal saya orang trip tu partai kan emang boleh mutul CCE malu boleh betul kan ada belau dia kata elir sisi belmera selek muat orang dia mengisi mungkul sekali gitu makita lo mendengar luasi ruama menpap reserve dan dia kita mendengar luasi mengastok abang nanti ingat la that's why number 2 say gitu belum warwa cannabis industry kita belum do ngai seto apa do say yang we don't need to reinvent the wheel the already ngari kata bai mau mesengim su bani meaning lo say betul belum brigel especially mabila kalau wa Fiji malu aku kairan tongga lu rakwa masaiban amla mes segera lang medical marijuana so tiang is an industry that is being explored ma belum lagut makla lu era medicinal marijuana aksum kata malak risk commercial recreational news wa bebera community na California marwa akan ada kan mara medicinal so that's how you manage the risk mesal mo mereka osperi mereka musu be mesa idal bebera balu ngarinya hospital tir martok tangar tir musu baigal tokoy ma criminal psychologist marakel musu watoko la crimes marakel menjak abul do makasel morsel gira dia kata sebet tu kio makasel morsel and that's how you manage so ya kum das sel as a country and that's how we can move forward the book kwatel given dia kata say kada mo kadi mo ta kamsa det mura milgol dia ka ya aku mdasu kada aku mdasu sey kita atel gibel mil ablat leng ulgum ko bakal mura 1980 isel
wal the Sweden other belar silsa amlat karel showmins sel kita ngir mam sem ko bakan mor silsa din mol mutra FSM din lakas wadal tarni kita amlat karel long dere kita sambari mamrikela miskita te'let hindi kung tasyo kami blader tira ako ngayon man siya mo bluril di free itian no comparison, it's a night and day o mo may overbela albang rambrigel ko mo rambrigel you know sige the opportunity ding mlaring yung the swil was pas kama masit mani kangir kama magibora school I get rogul lualdo ngura independent al bilskida ambrigel miskida defense security di melmutra lang itigel mareder gid rogul rauri urisay adi mlakal lo magsamariar raul other belaw dia mo besira to kotul rulia gen porgiden dia di other belam berko di al time mo to gida mo amrigele me el mol force belaw trulil mo dual citizenship ari arupto isak mulwais elang gdrulia scholarship lagdo mral wasiado top da toglu dowd na favor de 1 million ratarra adol top de la de Moscou buti di mol merko letial sistem kita di mlaklo maksamaria kita akri member o ngirmang ma tirgelmle mklol adrang aramon samarian mermelen to mesenangkal diakal kelkmok blay tumle samarian me pisra o mga baklet el asem la modia last 2 weeks yak post round the swirl sin kol round the swirl ada belaul mug mo kira amerike ada mau the swirl tia malugil das din dia katartin misel bela you know aku mesela adra balestan et madre giren gal double gira blurir adra israel tu madre giren gal double gira blurir ada bela malugil rendin sin mo kira amerike oiti bela akora o meserngil wasi kita sen neurugulir adra 1980 lo mot sem le magbat I'm left fade away. That's the American dream and the over the rogis. Opportunity mera usingira ade mera rogo ya na modia kadil. La skulem tigen mari opportunity mo American. Ara kading arabli me on Facebook, em sabrul ade rogo. Matsum kam sabrul ade opportunity ka mo kir California, why not? Mang ako ngaswa man mutar mera dirigit dia ka ko program til mo social ngal ka belaw. Omri ko lang niya unda surase senator sebelum adi lobom relia internship program rang ke belaw rogul ngar school ekre belaw mesel bol sa merel mel mo mura galuro dom do tir dom ala tiket tir sidim le 1 or 2 is lo rugi e mo dia ngara subject mal mutul wan unda surase bom relia pool of graduating students mesel do sigra jabe ed ofera ako tentir gigit. Elang kagid ang irman balgon dia ka economist gigit ara tigel adra la lo gor tiro kuy ala di teder til oro la government tirga di oksyo bal di way gidro. Martok tam tela ma kadam la mo malungila au de suwe di tok tang gigit di guru gigit ala ko tengara baro. Mang ako nda sa government tirga adi kal gergik ra si om adar belaw ay gagid may gagid a benefit ko obo ela o madre belon dia ka benefit ko busca government absolutely dia kaya kini ko mengisi la seseme wala la tan malem diwi bakwam de swem len ulgo mangar adel blagaran din lo sor gidum ka tuwa mo isina tan kala boy gandim la ka malu do belon din la ka tagi del sol oiti belon mo ta ker lagi ga ulgo mo na american mal awil busul di segid el idea of return na kunda sem na di minister la belonira a young generation of global siapa di bisbege medik ada lagi dele tokol bormik machine gora by design et meskida carta blanche mo kira amerikel telange udele yowela amle happen amerikel sila create the Indian reservations et mo serbil American Indians sa kira reservation ay anga sovereign nation di isomil kira ini siri amerikel hindi ka mas passport Kom di tog del o ko tito tore tigal reservation tigal na madelar alcoholics drug dependents
solang edim lor nga igana mira igal le tribe tir etam astatel movel mo. Ni tira wok bla kuya tara problem. Batogor tira claim American Indians ediak. Oy. Belangari tara cold case ngara. If I'm not mistaken, either Northern California or Southern Oregon. The tigidal tribe amlal tamlamol registering ira Indian affair mo tiyang sovereign Indian tribe eh. Enough to kaududir. Tigal bibiran ada mo claim etek multirik mo sendia media kam other child tribe. Batore mo ra offense lo ang abanderang artira masainet mo se kama ma other child tribe. Well ang tiyang ma court case. Leng tiyang na reverse. Ma go specific example like mo se the only way that I reverse it tiyang agiran mo to kaududir. Exactly. Oy. At the end of the day irmangeng we depend on cash to survive. That's something very interesting subject. Kita kada witness itial out migration non-stop. I see. Kaupong. Dia ngaring ya puktara to is wakal kora other safety al tial la ngare am la moringi sil program ra o de la asra babierama ang waktu. Ela ka tutaw kureng sra direkal talk show ra Eco Paradise book interview ra urandi interview ra en momre ka ko reng sra a session ra senet natu en moreng sa kural mere lang en argyar ngal Rapalo High School interview tira urandi malungilar nguge adal bail il teruru aklo meset ya gidel wa bees lungil tukoy develop rablu en lamo temigisanga mol mutra nga sa kel ol to daw do swir e basada kel mondail na lungli len ida agunda sa ritar role la blu amungil al sugum como plaktak la da du ra tukoy ligel do mesel kan kester rak ngargit el wasikat makarang gaya unga uldas ora aknuyel makntil madre skel aklamrang balmal musuben mok la blule blaktak la kam dengan sel dongu ra a history blul adra a ul ma demokrasi ma mimok government tam sisi seiki del ka ros uldas to de kay unga del mo esiki ala malmal ma ungil toy de kut makli mang mo dub a ungil tokol maraba nangargit mang adi sel ko aku kam kitarung korea wasi tirigal ku ngatakledra lang langara olbira glulau mara ministers at least ministers temela press conference te to tema president digo tirigal ngar olbira glulau ku mes tire to kotel msisi tel government trigit te marula la emrula igel policy igel garbara to raul das el tirak klablu aklangar kita multirat tira sebil gubira presidente sebil gubira justice to waldil mukum to mestia tibil ko di to badal el dikadebel time lenga akmut momelek ngam la ado olbia gulam la uror olbia gulam la ko to kegrel buigra state Hawaii mara cyber la COM mara 5th ma 6th legislature telgib mol aklam dengan ngara la uror olbil malda kudngel sa makarasab il dital sigam erul sigang ito smodia to il molla al mukgira klgarangak barang lagi ak malat kalwase kada olngitringi tilwase mem spend that time la adu emosiga klamrang emolaul de suir adablu em do research tiga adol biak ulau mesti tingal ya skuli tikas el ditil do research di tim lu sa bilngin esmiga klamrang emorai kal belum temu adu urar adam ba aulasun mel mesir mula lama ikarti belum segida mal laul aku mesti mal marmul tikal buk ngaya sa tikal bu tikal blai ma rekal ma randim asoi sebra om sao da tukura buai tegida ditarrolen en mosabel madrodra adol biak ulau marubak ma governors marmas Michael elbe rablu lil pol organize mok itial bluha magisan marahan makni ku nguti agi de mo ku gergar ora idu ngurase ngura ngaringia ado mese ko ataw mal ngara sela blur oror ku kira klobak kitu ku klobak ku mur tergerela jangan la kon peiser ko mahal ko mereka mo sa nga kaswa kan morse agi de tigengira tiale o ide la asma
Ngari problem ra sel suma kabelmenta na mamrula urerirar private. O ang rilbela. Leng control the narrativity. Dia kan sebi ildulia anti-government subject. Ito ba karaw yun? Ito ko si Tirian Garalad al-Modi umagpita. Sige na, agisan mo ndasi. Hindi kasi alaw randil was kam evaluator kam siya kam madiung ilang rilbela o di dia. Lembak. You know what I'm saying? Mang netal daw meeting adra media. Imlani nga kistirgi dile, ang klog adle yoits. Masih pun ada akor mo matangel was hindi milta ya. Kumela di one of the very few blue at mo may gel democratic system. Yung area government already or kami. Say ya danger. Even though the mururo si siguro, hindi tira murula gel sorry na mare tira roles. Kita di mo kau to tewa. Leng free minder ka mo. Siya malungil laro hindi kumdas was hindi mururungil detach tira. System. Le adra dia model va se gel questioner a ngarel belau. Questioner mo setir. Are they dictating the narrative rablu? Mandia kan sebe ngaria free. Oh, Ese the dul was the fourth branch of government. Adia kal partner yang ngarel belau. Tirige di on top the information. For example, gil lo wais ra belau rogil was mula mata government ngayau. By law. Yega kita lula sistem rebelal sugumang close sa kabelmente ay kita girin muru dia kabel meteng al memsara matamatong ma ay kita le narrative rabul ako meseringi setara maluul arbu rebela modern civil el free minder tir len shell oruring ya rubul bela el alsil sa wulu wais shell ay kita bu rebela shell obora awabai en automatic arbu rebela mlogro rebela das magarir open a dingrir. De que de lo dul grol was ya mura ba ruba bulle mrumian el que comtil mo con implirir a ruba. Se creator ngil mo part tra sistema belau en mutamala system. Tial free society ako na most important part kita lo. Baktiungol mo risigi de ka koral mo se mo. Oi, wai se nga ka direkel. Se kumda sa tu lu spending a time ra. If I'm not mistaken, sa time ma direka ba gidel. Kau si sa klama o de swalle. Oh, dimne tilta. I can see the urgency to spending now sa wa emergency mga rangi. Di gum da se useful siya na mo itut na mo grid closer ngi. Number two, asiba time magurang sa tire tanaw masawa na Biblia. Well, first of all, exactly. Tong Malia constitution leng yakal subela a government ma religion at mak. Di ka mumram. Oo, hindi kita lumram. Sito ko di opinion ng aki. Ikaw po ang best. Dia kang nakawasin akmal oy nga randi lang kira mlangu ang ra se mal importante nga ra pa wasi governmental abay ti lugar step pa mergom sakte al mangkukoto to ay difangara udo swel se particular program ra len makatakatal tial ngaral bela ay ko paradise makatakatal lo sisiu treta la loro ni mela ka mlangu abay sa ladal mo sembariar ni to koy Maka kasi kahal do step pa and let's see what he can do. Maybe he can take us to the next level. Ulo ko man siya leng ngobos. Sige del ngaka social le sel sum trulia mistake. Yar bo sarir nga sa trir. Ito mo ko le tire corrector ti. Akti melgol wa seleng. Government system ada sebelum bar ngomri. Malu ila program dak tu tria makni. Ding tmol mo control ra narrative ra randi mo itisel dream ringi mo mrura ngarelera government dia kasi mo dream ra randi man nga skill ra po ig ang gabes ela nga sina o CCTV it's a communist run TV in radio station el purpose ringi a control a mind ra 1.4 billion people exactly I see Sel mula to la report lo asem la niya on incidents ra bila kalbus el buy ka mintamal mil ale ang tial madala amil tamal na tingilun mo ospital tamlo maras meringil ka amal mo meringil ale betul moram ka dinggal mil lamal o sisiw la adal til melingel buy gal mlaf ra bila kalbus
tagisang iyar. O hila igid o ngal akabalmenta amlamo talk na $350,000 authorized del wahara ni la fiscal year actual no si di seria kal mal ngia mal point kan kasada tial plaka. If you recall several months ago late senator at chairman ra CHA Jonathan Isal amlo mo ko doon niya minister justice mar aral mem tamlo masawa ni le seigi de tiagi de isura che mada talaman kora maldi ang maklol talaman mang tagam na solo mo nila se kamo wise se ngara so seigi de proceedings tial oversight hearing ang no mo troas ang overcrowding is the issue tial bila kalbus amlamo masega tararam di regal namo mari tirgal magasail agro leo di regal manage tial sega ela ka fast forward del meral alchis this is the very result self assess tial to this is the very result ra olvida kalulaw el mlafe el gut maklisel niya ti lobo do asay kato uspia ko tela el mo increase ang number rooms ra hospital sila Substation. so tiay dia ay ga tado ren septi trigal di kita try trust the wasay kabom assess tiang apa sing ko wasay say dam le ongit aretis era al time kadam la oil at talak talamal le elang kadal mo di kalagal el wasay gid el mo oy na so say al seldo res ang ungungil lang ngani TV mo to res mal to ka aunil to ko madungo maudaswa di sel wasay ikal to ko madungo maudaswa ko to mornya oil el mol kada mesal mol matiket kasi niya amne to ko aw ulo mong ara oil di masawa ra government ablo oil awana ya ikel do ba ikel result tri lo si to ko di raise a hope sa ano si okay ela kita ut makliktiang budok mo forward alo ben dia so say dia din maswal ko di bring it up lo si ako ndaso kaya the latest incidents sa Albus and it's because yung direct address sa sige ng overcrowding tira el Ministry of Justice man mula presentation natin hindi ako malungil kam lagi city lang etiang agim tilgim lo sirabe ringileng ngani am asem le mesar ngak lo pasi asing gelbu gel tamal mal kora makita ngurti alomrul aku momtigel waseng kaigi del bui gel getchiko iarang klel akasan mal mal avalanga atagisang iar engel bui gel mil mal gegi del sisul bui gel mil godira atagisang el ang mlamo yewidel bui ma question el ang awase el al sugum ngoisel mral toy segi del waseng mal dam mosega tial blai Mitriga di mlam mra ada ngiril trigib lobby ada paigil operator mal ma oi meng indi bu mesing dia mengwal di lura meng mutul de gal wol el mup setial tal mringel tletail el di lu para bla galbus emrgo elang ngewidel bui ngari akser gid egme ruba sel sumba ku mesa gal mentrigid sel bonia maklo problem egdu timki sel mo de garngi gal emrgo oiti mengkama setial molgorngi mal dia gudengel wasi ngaram kadana mo matengel wasi ako tel mal ablia bulisa tokora maknitel kar ma tokora ablia kalbus ela alsil sende gudengel sek me kom dengi ali gal maknitel kar amle rala am segil time ngara $100 a plate ka adu ngala amde plate ela alsil sen in $25 nang namong song sa $75 berkula sin namo betok economic sarbur economic sarbur tringi PCS mergo nga ulo mal dimingal do sueka wasi amredra bla kalbus mamredra ana amla mangail mora maritime da problem ringi teror rosel do wasi ngalatam rule ikal tablol ngi eladim no gudikala waisel mengesong sar adarni mela sil gumesak mo ya amredra bulis algong mari operation na imal ngaram amrigen ela ang asoy sa pro ngedel buil dibus mang mal ela
oitiaigi del toy au ulma mareda polisa gira ngabla polisa rapek sins beto kay gigil decision arolela betamal marola ta auspal marola udo mo mukara oitiaigi sel ol de pegra sel lo ser motopedia udo mo ikap se aku gira bla polisa promote gigi ma minister baca mareda polis mengmal ko amasar mo ko le kwase kedimil gi sel kuk mo aro da togora yosang Regal morgole del buil, magadim mol moit ayosang, eser ongetiul buil, era ada loror olbia kululadim lo milil miliwa krap lulad, ngaringya excess ludo, ngaringya il laudo ayosang, alak lo sper mulmuta Oktober 1 yang lumut, betul lo spend miliwa krap lo huliping, amlo abrigel mam, ingila ang ada olbia kululau, mulwaya ada kabel metro atas, tangila ang hari tian nombre kerak. Tiyan nombre ko odel ko basing lo tilbul melarak dia ko dengan luas kita mal kita ada belum namo dia kasih eder gis ibn podo march kung malu itu toda tokoido mereka kuadil mukung ela ko so is berapa eserak raudo mengku ngaringi lagu padu aku kaya mondara kloba mengaruh aku mesel el front page ra atia bela ya class me el ngarahu Taiwan mangele em James que dia mla balsa court mla luta el 2.4 million matar lugar ora aku mla gimda iklen ma aku mesetial liga aktir lugar mumdak poksi ai ka ngaram di telmal kol wasetial belu ikidam garang di ku anu hen dengan ya celebration ra oror lauk seguida mo pumilar mo da adker oror mo the celebrate tras badong ukla obesa ikal mundail talbang ambro tio de semeja dia ngaka amerigel tiagi da hook system na amerigel ulang ungila law enforcement active ngel jail warden nge altang mar office ra 8 to 5 and diesel number rabli ma cell phone niya 24/7 esel ngaria emergency at the calling same thing with the sheriff. Ulang dia kasi ada jail bakit dibus. 24 hours on call. Exactly. Et kita udah suara miru ba. Skuma mana banyak crowd ra. Aga kita le jail. Atara solution mere. Check tiga rogol galbus without a trigger non-violent. Edi galbus on the misdemeanor. Mergo October 30. I see. October 30 merablu. Edi kita mani tortir mase. Ali gamiwa dal giri ultodra blimiu ra 6 o'clock. Almo 6 o'clock ra next day. Godi ngara blimiu. Belum sen sebab miu. Ok mangal to mangare gele. Gele kora electronic detector ngara lo lablo rira arat. Makadamani tortir man jakal bol. Kay to le milile klose. Mang sige tra solution. Leng it doesn't matter how much money you put in the jail system or what. The jail overcrowding is not going to change unless jail facility is expanded. So if you cannot expand the facility, then let some people out. It's going to happen again. It's going to happen again. Let's say nga crowd out and create that tension. Kasi the tension eventually more a certain point to explode and matamalaan. So I would say Minister of Justice, if you listen to this advice, maybe think about the idea of weeding out some of those light sentences, non-violent, home prison rablirid, the money tortir rablirid, parents tir o mesertir. That's another solution. Ako na simple agad muri. Pumultira karura ure como ure especially Minister of Justice. Girem lungil iwawi na kumanangil wasinganya Ministry of Justice ra. Make sure that tomakal ra kagamara aluri tomakal nueker belao Mr. Abosir to make sure ablua say. Dila abrereti tomakara. Ngakatel mo ko imang. Giri ra adro olbira kalulaw ma mareretial belao ma arubukul belao lo mesingin maltre ro. Len sukum ko monda to kara bulgulo siya ngana dro obli. Len dia ka adam dia siya ngari otru legal katmi. Jadi mora gel namonya crowded ni basyo reminder ambil ada mereka masih seguida. I see. Abli adra mangkitel gari. Mengku aku ntas ngiril mo me kululu ko mi mga gal manual already me uya already mo multira.
Yan sa kumbaga di sel di olbira kalula ka masangan tira masangan angi kada. O may sel proposal tira ka Facebook. Mula mo sa mora ultra. Hal, take care ka mama ay gal kitel ka. One of these days ito mo ko dira. I see. Yan sa kum tira ka nga longgar tilat. Adi kasi manggar tit magara ko kita ka lauro. You know. Amadala na buli sa adi talbuilo rore del builo lungul. Maral bulul ada wais. Ratara belum. Ratara mlamo vacation. Mlamo medim nel time ine mo na bil mo milim mlamo 3 months. Ako na mo mo isend. Something sukum girel olbira kalulaw marubugul belaw di kasi rubugul belaw mo loy say. Mar sil belaw make sure ka safe. Len sel tingela siyan so mo sila tangaray right. Awas igal title ay ganyan tangak lay ngara. Mamnga liul mem rule mo ngila ka bula ta tangara bli del tor ngani tomli. Ko adi mo morise. Yung adi last statement ro gile. Dia awai poset tapi kerana ma. O nga ka tapi nga malmlara front page ra. Ati abela ora tutao. Ngara mo ti. Mak bungoy ringi mora wagi por orol melek bungoy ringi. Ak madangil wasitial HOTL. Amut tu lo tirak lalla. Ngarnia undeli del el orol ngara mutima undeli del orol robot kile. Ito da robot ulim HOTL. Ya come se tiri temlot mager ulia va bien mora. Ngir etetel romaniano. Luasya kamla to melia. الأولى والدليل لا مولك توبس ديتيال بابيرا لير هذرا HOTL organization by law سو كم كمادي كمادي أولبيرا كلولا أوريور يكلي تلميليان لا فيلون مشين applicable مرا بقول أوريور هذا dia مرا بقول بلا لو مثلا signature تيرين Tirar rogun member HOTL. This is a house of traditional leaders. Semle impeach na immortal. Di katal malil. Tumin di katal malil. Natin malil lang. Arang hindi ka sa imlo otiyaw deswem. Ako simbar sige del leng katakaw mondari. At sukum imora rubulo angaram kati. O otiyaw deswel wase Ako umaral wasya Littler ay duro rin. Libu, oy. Littler. Ang mo diyak ruba. May obora masilbela rogi ram local devil. Ay duro tir, a Littler. Makumdas yung diakal sa BML di tumiling ka gito yung nilas angal rin. Yadi kang tumiling ka mo marsaran mo rin. Hindi diyon matumalit yan nilas. You know what I'm saying? Aktikal may bedra adro ngolela aw tumela lul oror maul dali dalla edelia decision til kalsin del mol kalsin del me tiala sel gotten bring subject del dosader hindi namo public issue lesin mo spera house of traditional leaders ero guru ba ka decision Matumlot magarrogu ya sa ingir ni. Siya di madudul sa House of Congress. Siya niya house nganya require majority, require minority. Ada dol tira kartial wasi. Ngalula ul dalidalla maulak tubs. Ya ulak tubs maul dalidalla. Al sugum ko wasi ali tira ay badul. Yung mo diyan berubah. I don't have an answer din so I'll bring it up lang. Ako umdas when dia kal sabela aklobar belaw, so iso na baratik sa belaw. Al sugo mangariat talamal dol tirak raw dili dalla don't mokri. Dia kasal madagay dili dalla akti. Let me just use my own brain. Nasa novels. Tumakot gala ginetet may MLC wasya kang makatia ngirman ko raw wasya gid wasya
Ani aruba kan orbe da blol lo lugo da to ta kada lugo da. Di impeachment di question na yung makabay am lamo ka din rakan ruba mo girim lo otyo. Tiang kada miruri tirakla traditions kada miruri tirakla. Which way we win? Leng den zero sak multianus kya kita lererti. Mal interesting leng wase agi kemle agi milsa ka pira afide bitraga lo wase komeral wase James Libu Littler ay betul wase mo otia disrespect ka umera nga ramati ma it's OTL both marbolo wase ngaral la abodol tirak kargi otodri ko tirak ra written law atau kalau tidak kera, it's in question from that way. Jadi ada logo ada sebenarnya merubah kemangarang, jadi mau understand. Kamu tu this way. Aku mesra kalau mobile sendi ere, diugil mungkin mobile serogo mungkin mau masalah tering. Ngaka malu ais terluasing, serak ngaka ngilu aku sih sel, tidak lagi terbabi rai delis. Saya temil sih tu tahun 17, saya Tuesday mereka ya rasuel ben megapir nga kalau demokraigel tul affidavit rilia etet el romaniano ma ngale boboy el Hussein el dervail el gong ireulidit el libdul libuatilki el momredra ngarametal aku masih gigil babier el tablong es el affidavit tra babier lesania angin etet kumda sa asay gid sel ngara al sel sei ngia dilul wasen ngia hotel senior hotel huruil adra member ngarametal emno president ngarametal sera alamada janil ne presidente mergo en merelang asay gid babir ngia wasei James Libu Litlera el libdula ako ngera kasel ay kaludo del meringi Miguel affidavit arirelil mol ngaseur ngai gidel adralla James Kennedy sel case tir elo ngaseur ngim mosab elo rega dai kaludo idi akal ngal morakor tel wasel meire rajas mang tirga tilterung boboy maroma na wase ngal nga adralla mos elo rega dai kaludo de lo toba el mal sa angir ete mosab el mal mru rabai ya ibudul Litlera con erse. Ela seguida, agunda se seguida, ule okmo mesel babirtir, imbato otilo ase ngaram gti ma rogol tudeu ma HOTL anamo diaglo mrargao. Le diagmo ngultir. Ya ongeru umlato melia la, digel udri de la malutups el merura tiano mregerak el tirngil el eteta metrotit termula ke gidla yang wasim na mlato mal dia lo otil wasing ratel malen ma question elanga wase sel el bolo sukuma ada temeliat mala rupa mal umbelu gire lobals en wangara ma ku ai se multe de rupa kalau wase ngakal a expert tiang lenga ka pal betok blang balse ada ngaka kegrel ada bulbal sa blur graus le damaga ma sisternya tilka kalmo iat ngong dertui yak murulia ablungur ma sandwich ma soft drink mo pasti aruba tak mal mo mereka melsak to sa ko maruba gram ngapelsi maigap makubal sa makaku lo mo ko tawdo to menggal antil nga kamlo mo ko tawdo mengaktir imro maruba karamel ko mengmal ngedel time ewal time gubals kata yuk biting ruba kalau mereka mau gimli marom agi belum geraklai ngama asarulio menglabuk temes mereka mah guk mel semam agi buku rasa minum lo harawa bersek mereka betul gubal semsel last terbal sera ay betul al bersiar raklai mah berlau mah girakbo yak mo raklai lo si tiada kalau emel kongin ngilo se gubal saya betul ada sel bersiar raklai sukuma ngakangariak til melir orore kultop dara news luas aspangal besel aspangal la arulia blungur yang masksik ngosi arulai betul ma Santos Rai Club ya gubal engire lobal sa adal bar soal
Le sei sekmer ore akmor sige. Mse makose ma aikal blal sel do mals. Nga kamanam super tiang. Engirel adal sumurat mal ekdungul mei do tir 3. Mse lo mal sengel suku mengarapital bai. Etirgel ngapital ba omals. Etirgel ngapital ba amsapa. Esel bol motor go klos gang se oke. Der gamat malu ba kemodik malu ba audo da tua ba selu de mamngai malu ba mo brula brora buai. Agi emsang etira ko mamlulu. Emol morsegit emotroko. Digo mesa tiang telgi mrin dirga gisang. Dimle disegit affidavit toram bigel alus peringi umesing siam le ul. Oh mal atial torawa aklangaram tal wase ibudul ma rugul oram la tor klil wase amlit matu tigal aldabe rangaram tal tirga rangaram tal ya ko kromanya no claim wase president rangaram tal ka ludo damom asegit esengara kortrela asegit ul mongwalsam plot to telela tial torbela ranga malbli kita mal akord system berbela wase ungil mal mulmutulungir tial akord system amikil langari ela mengmegi at the very least yang moringa karagri ni ya blila baruk tebelela amo kodongol meme yo balsma di dimla mengora mal mering to selo mesren tiambal obra de di tikita ngaka iliwis sel bugra sia Daniel Peacock selo ko telmetya Wilson Captain Wilson emolo ase tel oreora am asar ngulngar adir England ring hileng a government system oreora moral perfect ngarngia chain of command ngari omul al sel idirek ngarngia sense of justice ma due process waise padi isu nga akmol wasa kautel madirek agwin ngal hirete temlora due process segida di question lagi sida ya isu nga Kabong ya ambes. Nakakadio rin sa malay. Di ang ulmak bring it up. Ay maliga amla mo diya kasi Emil Solberg. Kasi nila kalong tinakra due process, yung mo diya kasi Emil Solberg. Mena omoger at todo na tayo milig ang ngon arong ulbartir, matito na tayo milig ang ngon arong ulbartir. Oboray ray at todo na tayo ra ang ang giragit tir, matito na ray ra ang giragit tir. Obora blilyo, itang nga bukul bela ra kabel arubul blilyo ra kabel metra blilyo, madi bukul blilyo ra di kablira blilyo. Mang over tiya kita kadari ra mat mo kadari ra mat. Metal da do ring metal volteru yung volteru yadri mo kul volteru yadramay mang diak salwa sa do ban sila nga kabay simba adik tiamal di menis klobakan mo dia ka adro umrargi lesu matte do kita dia kalau umran wasia alitlera rubak ya te do dia kalau umran wasia alexa rubak e dia kalsibin mo ada do lo terkeklia mo ibudu e bay sibin mo ada do odigi ang irete ya kung daso yung kita rawam la moria free mind dikit mong aksimbar tirgel ko label mora tirgel dia kan label mora Alex mo ora mo matiu dra tirgel mo ta sul dulu ya ora mo dangalil mura raat siya mo na ora yang screw up society dikira siya kaya may point ra mo dakto dagi di quick so tila ida mal important point of the el alcalde me gira mendengar wasia rubul bela ngaria state visit setit el moratara belum tu ka ada tu ai gai kita mondai kabli lam lamo ka karusar ada belum la tu ini mai ba ako taklo issue dia ko meral wasi if we are to move forward al sugo me kita mal el kada begin to make a dent lamong el smisi ay gal tora peraw malu ka eliminate ay gal kita kora malu ko mo ulo mo de iti ay kita process sa rubul bela malu wilet tumla ali ding wal ti ay subject mare ako ra dira tal bel dum ra ay kita ngam na ngarni wa it's the big elephant in the room di kada malangari ako sensitivity ngi kada madangli ro seng ngara alsel di kada ko di mo ko chibe ko ngi mar ko masal nga di mate
I hope that the process will find the courage eventually and more tackling. Exactly. It's only then and there kita mau start the issue awas yang make impact to change. Dia ela tiagi del tora aurora ul malmeringla asridra arungul bai ablal arubakar ora mlamal sil ul tirak til ay gidu luktub sama ayga melsil ay meldar takluk luktub dia klen ilwaseng ngir etetra ngrel belaul girela tora alsa ngobal sigirel dia kal haram elang rakor to takriya rubakar ora usisi rubakar ora mil singal kuk ngir etetra ngi esel tu taklira wasay arwar orang melakukan ngira Romania non mongir ete, eka ongir ete terkau mengatom meliau luktub sel letak gimlam lasi, itu tu takar ngira. Mau ulung kau dia kan make sense lah rasa, elah suku menggal Romania nunggu mengatom melihat lah. Ini kalau gini tergelo bugul, rakam beli ete tertigel kuksai terti mengal mel punya kerja terti, tergelo mengorak lara bersel. Dia kalau make sense ya kuk serida wese melak question wese ela kuk magaran ela ibudul am ere bedela solo ngi mom togor ngi kuk tara ibudul murtro oror magaran ela din mukur se ya kuk bakar ora din mukur takal belsi kita am ngel wese sel suguma moringa blal sra belu ya moringa bulna belu ya mete abachim odri ya olen malum migil multomli iya awal semua awal. Uru segit, iya lah masuk ilo malsa, ada segit terlamal. Masuk dia masuk ilo malsa, tiap makhluk kau mal sangkal kekere, engkal kuk gilgin boy kang, opla modigi, modih kita ukti akan salbal balayang admu, tipe tu kam. Ya, interesting ya, akan bisa mal dunia orang itu tu. Sil suku mga kamarad Miklol terruda umaredera tanang oktum keringi in terruda tanang oktum tiada ngai mat suku marugul orora sabiil melsi ang ete itiang adim laka adin madangali until liya ba lerira ete temula rin waise sila fit evitrinya blo liwas kau orang kanga itirgal publicly to the disrespect Alex. What are they going to do with it? Ali angin eteta dili siya babilangin. Ako kani ang reason ni. Ni siya biyan mo ra karin sige la fi debit mo lokor ni. Michelle lumul meng manilas aran ringil etos. O mesetiar babilir sa mal disrespectful. Begitu ko tim lang daw ng Michelle babira koras. Ang ko ra mal lungir ruba. Kadang sila rigutse. Enggal begitu bibelang mo do ora siya ngakya ibudul. Mo isi. Ngeral kung mamorong gay. Ngomong ko atala oktabalel. Ending ako rabi ngul mo sila ngatigil man mo ngila kada. Ay ka tingin ro bugo mar mar red gid hindi. Sum sorry mo rin mo naman edu tri mo naman. Hindi kada nga kaswakan mo sila dilia Mr. Jackson ilgirila. Ang rel belaw silbera do ori. Sila nga ra mo nga ngidil adra blun mo ang rel belaw mo ultra on the swell. Ya mari member Santos sa Espanol. Ngol gyung mal di public clean wasi. Tial toy mauldas bu mo ren serni adia ka kanget tial government di. Madi tingel mo diswelan ka. Mangmara angara algide. Mal suko mangania tel mal tel malela ka. Segi da dia ka ngarel belar al time ul mak me bring it up. I'm just saying that. Di alam maklo tu tla so di tiang lo sa ul mak am sa da igal tora mete tu maklo bak. Til adra suka udo dra buai. Atak sa nga matak sa mi mai ka. Tiram suka udo. Ika mau mo sa edam sa tiringi kita agi sa to tak do kota. Mga iklet, Waise. Ya teme da mal made el etibu. Mak muska kang yulat tergibra. Bisu bisu magaling lutun yang orgal mo na Jackson. Dia mamura Jackson gunge. Akamal dimre, ngakamal amat tegi del short tigale gerel adele. O idela as then a majority of population of Belawa youth. They need a voice. They need to interact in debate or to daudas. Say kamral may. So we need to malungin say. Number 2, Coro State taman la dress up para Long Island Park. Say park ra, say dia ka di park or park ra di public. O hotel o milil ma nature ra Belaw barber kang kodang.
mga akmal amat Gobernador na put some money in there. Continue fund the Rulital Park Ball. Siya ni example ra. Abelaw akil belaw masilbigan ko dang. El borsel enjoy the nature belaw. Google spend audo del mertar bulu. Sige. Halit para like ni kana kun mi te kita mal magsa public para dito ano belaw. Selong Island akong das yung hotel beautiful park ra bulu belaw. Exactly. Clothing se sel po lugar do dengan klub kan ada mga tuberi ako makal. Ya bita nga sunset ya bita nga ito ka. Dia ka mo klub ka lelsi. Say gina mal gastal sel tal mo makal mo ngala bal mo ngala ngala. Oh, I see. Maral mo milar mo. Wasi tiang girel di ay gina girel di mga tmok di way say gini. Ay sel dori den mo ang sense mentality gini mo sa natin. Edik ka either sel para like ni nga limre ito. So kita every year umum tawar budget every year ulbi ul ngari ra budget. Aigal bebir sira ngari oversight hearing ya state government ma ministry am lolo ulta program bertir ma wasi aigang mo orang ma om tri de. Ulbi aku lagi kalau sira tirkan of course tirkan obo om sangat sel sorry to dara barang ni. Di kita agar bula di sur mo ngani lo sai aigal angari mo lagi. Okay? Di saya kita tu ulmak malkol wai sen al sukum tingila 200,000 elah rak 100,000 amor sini 100,000 lagi mal betul kau tahu saya tu wasi yang Indonesia mengarah-arah lo tahu tu meng tu mi aku wasi ya ulgum to otin mergi tu wasi selo mau tahu Ngaram lo sa nasir. akmal kol wai sen era November en ngaling sel economic symposium tamla renaming mo development symposium saya gitu le melihat tapi kira adal bayi gire la siobai FIB belum FIB aku sih gire Kongres Amerika dengannya Congressional Budget Office CBO ma GAO I can non-partisan in terms of policy access a white paper, malu betul mesra government program seme merko automation Google assessment theory. Whether ang ngil ang makit ang anya wasteful spending malak. Akto mesra saya 200,000 tanah fat sa iri mo. Ilo book mesa nga let's say to pool mesa tel FIB. Al sukuma activity branch sa dakal assessment theory. El tirgal adal el gat makla kita almost sa expertise lagi. Mungkin hire consulting firm ni. Betul sih okay tiada lah kan campaign program real almaral mo mau tak kampak telmei kuki bom do orang besar luas sertial FIB atau FIB egi mau mes selesai kita mengenai improve lagi so mal betul apa possibilities raya gitu dulu tahu $200,000 sama enough di tiap kerja kalau dia Google ni dia kalau nggak selesai kan mal dia khalak por lightning nga ke mundi ke debe di mostil ay gid wasa ikal pekal government travel ada blagumes al sugum moria angari ra budget angari ra udo dan morangi di sektor ra government malum angire ngari om subur mol mutra kwa marwasa iwal el aigal tia el arram tan trui madrengel million angari ra udo diarat ya udo diarat al mora government al state en affectra geisa ra blung ngire ngari om subur Maktim musegi de mergoya, aku mesa adal bae, berai dungen gora dil mugrengi leng la affect ngi tel to gora government na awar. Sera ko tulore mil se. Sera pipite que tenga la directora doméstica. Este aquí ngari gora redra domestic affairs que ol goringil was singram de am take over nga ul was take over angat pang sera temela Johnson en wase dia bai kiren mo parte oreor len tutor tira ker oreor ya wantur tangar ka tang motime abel bandi di tiagi da agawalmente nga ora mil simmer sa mandel el gobernador Ismail kuko umral wasya ayo sang ngilom sa olbi nga ya olbi la dia ngi kukrulia kan resolution budget le del buil temporary en sang bitor ngi tiligar ngi tana overrider ngi rulin molla ingia atil lo tauter ni mengos mira government mengentra la mondar la mengida meredro olbi la presidente olbi el orak llamada
lu siapa bil morngil wasa kabelmen tengah orang arnya yo sangar ngi maadra la olbin morngil wasa melmut la sisra fodori tegna mo fodori ingirel mga asim ra kabelmen tengah ramo haro igir rogul udirat marugul blal sama igir lela kabelmen momrula wa kabelmen trabek sils ndi seguida girel mrurngi ndi radmei ya kupirang seluase adam lang mau tudir na nga makro maral waseng ase kita ula awal lalu moko tadi dak ngel waseng tirang almek adet ulel bela orai dung aku segi ndi to o maral waseng la sen mom katmok len adim lo awan raul dasu di girel katmok la bajet ya kemusulang maka ukso akan mora kawal mentoror nakamli tara kakrel ade miluk suratin por oror sil keisang arki ke sil tamen dolito itial nombre ka sande agim logdong ar framers oror el mora reception ringa kawal mentoror so anua te ale brenga sulela speaker milan isa ra sel البراد اللونغور رنيا هذا كونفنسيون 1980 أقوم بس اللونغور رنيا أميلا سين مقرار لي أورور من غورو إسرائيل هذا بتوقع على مقرار من وال إنبايت كمان المو إدري هورس تيال وسيتيق دميل كذا هذا مطبوع رنيا بلو من أكو مسرني واسين مويل أرغوغل ملفري مير أرغوغل أورور الألسيس أورور تراون مت أورور ووريت تيرجن ميرول Nang ani trim la mga tomdas kasi la mo giya del gukmo amin darat del gibri disel dari mer orol wasi orol oro israr ade capitor bela rogir kom kidriya orul mudul mom capitor kom din dia kalo lele bola kal gala bogen lungra adro orol abulu tial moria muras badong mo tertor ara ala ras badong skal orol oro israr why kami rogu adro orol yo bona ke por orol jangan ukru wasi kadro oror al segundo ko tir kau le sekau ngarar ada ngarar ko li lo tirak raun dili della dia ka ke po mangara al segundo ko bel wase mama buigra oror lagi ada tikil ko li e automatic la baki baiter ko mi urro di congratulations al mora speaker le fundación y mora todo akora man no no ko ngin wal rehearse tiar login movie bomo ngelo se how did it come about congratulations al mora government oror ese ya agora amle last kasakar mam ay kel toy mangaral gim du mortiang di un deswam dik ke umral wasen involve brother stammer stal gidem dia ka di personal ara adel gim tatsni gim lo kargik wasen kadu modu le amring toy inding cluyo le room ara adel keralse koman sulang have a nice weekend sel mel sunday ya es efraim mera ki invite everybody wasen pero along island raspadong celebrate Robert Trier at the government. May ikaw ko man sulang, 6 mil sante.